wirigiro bwa kwa ntuku ya kuya Jumamosi nitete na mbere bwega ninguku gwa togeni kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na rwere tariki 27 mweri jwa mbere mwaka jwa 2024 mbeta MAUREEN KINYA. Tukiambiriria Nteto chetu ni ati Rais William Ruto netete na mbere na ndiunga yawe kaunti ya Meru aria arugurite Mitungu Technical Institute na aria nkurukia arugurite Kinya Jitume ICT Hub Nterecha South Imenti kagite neokau. Rais Ruto na orite Minister wa Kithomo Ezekiel Machogu kwathura milioni 10 iria tigatethereria kuongerera irasi kire cukuru yu kagite neokau. Rais Ruto na ugite nthiguru ya Kenya eri na thina ya wagi bwangugi na nikyo gitumi thirikari yawe ikwenda gutigira nthuki mbithi iba kuona ngugi gukurukira mubango jwa waki bwa nyomba cia maguri janthi juria augite agatigira jukumbana ni rugono tuketha tukumenyithia nkuruki kiri Nteto chetu iria ithingatirite tugitegerera rugono rungi. Rais Ruto nethiritwe agikira akariba igembe North wira ne bwa gutigirira kuri na ukaria haria akariba baba ugite ndithia ciao ni chithiritwe chikiwa gwa kagita na kinya wagagia bwokaria ni bwongerekete guntu guku. Rais Ruto akiuga thirikari yawe ni gutigira kuri na mathaga jara za kugurwa za gutethereria gukandana na gutigirira kuri na ukaria ntereji chia igembe North. Nicholas Chabari na rugono runkuruki. Tunasema mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Ndionga ya mutongeria mugongo Daktari William Ruto ntugo ya gorontere inoche Gembe North na ari mutongeria wa mboto ya njeshi ya nthiguru ya Kenya no gombe kureta kiguni ikinene kiri anto obantere inoche Gembe North kumania na winyangia na gwagagia abokaria muno gwamba bwandithia babwithirite bukionekana ntere ino mubunge Julia Staitumo akiuga gintu kiranto bantere bakwenda ni ndithia ciao ichoke no ntuchikumenekana gonto kuraire. Mambo ya usalama, Your Excellency, hapa tumepoteza watu wengi na mamia ya ng'ombe kama si maelfu, na hao watu wanaomba jambo moja tu lifanyike, na hilo ni jambo gani? Ni jambo gani? Nini ndio mnasema? Kwa sababu ng'ombe wote wako Samburu East na wengine hapa Isiolo, na tumesikia county commissioner ametoka kule. Huyu DCC hayapata nafasi ya kufanyia watu wetu kazi, amekuwa mustuni throughout. Kwa hivyo hao ng'ombe wafanye nini? Mnataka wafanye nini? Na sasa tunasema mgeni njoo mwenyeji afanye nini? Na commander in chief wa amri jeshi kuu ya Kenya si yako hapa leo. Leo mtapona ama mtapona? Asante Rais, na kushukuru vile umeleta mashini mpya ya kushambulia wakora wa mifugo. Hiyo tu kitu nimesumbua hapa sana. Na Rais, watu karibu 19 tayari wameuawa the last 1 year. Kwa hivyo hiyo mashini usitoe hapa mpaka imalize hiyo mikora yote na wote wasafiri mahali umesema wataenda. No mutongeria ojo wamana munini gwake bakujira na bauga ate ibathite na mbere na kwibanga-bangania aboga no bakorwo ana amba babandithia. Huyu mheshimiwa ako kwa ofisi yangu kila siku kwa mambo ya usalama akija kutafuta usaidizi katika area hii. Na nikiwa area hii, Mheshimiwa Rais, Professor Kindiki amenituma niambie watu ya Igembe North ya kwamba mambo ya usalama amekamilisha mipango na mambo ya ng'ombe za watu kuibiwa na watu kuuawa imefika mwisho. Professor Kindiki amefanya marekebisho katika uongozi wa kaunti hii na ametuma county commissioner mpya kutoka Turkana akuje hapa akalie hii watu mpaka walie kama chura. Wakaliwe wasikaliwe? Wakaliwe wasikaliwe? Na mimi mwenyewe nimeongea na huyu county commissioner. Nimemwambia mimi nakuja hapa na ninakuja kutangaza afike hapa siku ya Alhamisi, and within 3 weeks tunataka hiyo wezi wa ng'ombe walie kama panya tukuje tuwaokoe. Tumekubaliana? Hii serikali ya William Ruto ndio serikali ya pekee itahakikisha ya kwamba hiyo maneno ya watu kuuawa na mali yao kuimbiwa imefika mwisho. Kuna wakora wanahangaisha watu wa hapa. Nimempatia instructions Waziri Kindiki. Nimepatia instructions IG wetu. Na mimi nataka niwatangazie hivi. Sasa tumepata equipment mpya. In the next 2 weeks
mtaona equipment mpya ambayo tumenunua kama serikali ya kukabiliana na hawa wakora. Hawa wakora chuma chao kimotoni. Tunaelewana? Nimenunua silaha ile kali. Hawa watu tutawahamisha Kenya hii. Si nilisema hawa wakora wote, matapeli, wafisadi, wezi, wale wa kuiba ng'ombe, wale wa kuhangaisha wananchi, mambo yao ni mangapi? Kumagebe North, Petan Glass, Chabari. MCA Mwenda Ithile uria kinya niwe mutongeria wa bara kai mbungene ya kaunti ya Meru no rite akaribonthe kaunti ya Meru bachumirie kirebi uthurano bya muingi bira bikwirigirwa kuthithwa rua nikenda bethiro bakendekithia mirandi ya mwanya iria bakwenda igairwa kigina kiri budget iria babangite kwithirwa bakithithia kagitene ukauno ugite bubone bubugatethereria kubangira kigina giki akiromba kinya na kuga kinya muswada zwa kungananwa kwa ward mwanya ni juri ya kwe ya kurika. Kuningana mutongiri wa barabara ndene mbunge ya Meru na Mwenda Ithile augitana rike budget ira bakonda kuthithia bagatigira murani jonthe ndio yukathithika ndene kaunti Meru tukumikana marietwa budget na program based budget in development ke budget na marietwa mirandi ke budget na marietwa anto bakaya na barabara kuma kwa ngania mwako ngania ikethire budget ine na rietwa rikariu na mbeca ciayo yethire kariu itiumba kura na gavana bira atikwenda tuthithia budget ikarie muthemba yu budget yu na into na marietwa na mbeca no ndo gavana arenda mbeca cionthe chitha chike mumu amwe yabura aritire mbeca cia barabara ira 734 cionthe chiete wacio arenda chithire ire amwe chethire ire amwe aomba utumira bwa kwenda aomba wikia na kwenda akionto bobo boketha bokiagirito ni karobia mwingi bia birigiri kuthithwa kiumia twitite nikenda kariba wandi cionthe bejana mirandi ina marieto na kundu kura bakwenda thithwa tariki 31 na tariki 1 so antu beto buranka baromba iba ture bandike proposal kinya pa sublocation antu bandike memorandum pa sublocation kwithira obora sublocation ni andikite maita into bira bakwenda kuthithirwa ke mwaka yo twaita bandike bionthe na marietwa barabara ikandikwo just roads bandike na marietwa kuma kwa ngania mwanka kwa ngania kethire ni ibira bionthe bakwenda kurwa the hospitali yandikwo na marietwa kethire ni rasbezi wako biandikwo na marietwa biandikwo na marietwa bethe bana memorandera memorandera esa ithomwe barisivire bethe bana copy ithatu barisivirwe budget officers barabara batire budget officers copy imwe banenkere MCO copy ingi bachoke barie na copy ingi kenda itarato achoka for verification and budget tumba kumenya ketha mirandi ni ikiri kenda MCO ku mirandi re onthe bu proposite ni ahekira budget ine na marietwa ikariura amna bubu Mwenda Ithile agomba ketha bakireta rwaria ndende mbunge ya Meru ndagutigira wandi cionthe chikona kigina kira kinganene kia witi na mbere rwari ruria gwita equalization fund bunge ni equalization bill kinyayo iri on progress nonto tuchoka kuma wende legal officers to atune grand draft nonto nareketie manto yonthe kendende ita for publication na kuma unende tomegorokia toikinya na amori wele tokoroki equalization bill beje Meru county chionde to anani na ward obora ward yoba kona development na batu kuma utibeja tukwenda gikawira atoitiranga ngirianga 40 angeyo anga nkumathire angachiti chiena ma utimtu kwenda kumathirwa bira tukwenda development miagele tukuinyeleka utimaendeleo tangible on the ground na gitumike manto jaje onde Mwenda Ithile kukwenda mbeca chiutumikora gutibati beja che Meru ichinyangite na untiwa ntegwangikira na nteukira okutwa beja che Meru ichinyangite point number 1 budget irera wana great budget era to ambiririe niyo ni ari na mbeja che House ke department ya water mangava na eta tumira machine enja marinya igunika machine ira are county rigira au budget ya mwaka yu iroba ikuipu ithima mwaka thayo tegithima nyaki mokira ikuipwa tutierie meri 5 mwaka yu ingwa no tegithima nyaki moki ikuipetwe number 2 ke MTF beja igiri na ure MTF immediately to arathi unku barabara ikambia kuthithwa lakini mwaka thaa tutiere meri 5 uti barabara cia thithwa nte kumetha ka machine cionthe che Kenya ikauthuranu ma tractor na ambi che chiaro keremo ya mbura
utikumenya Nteto yu no mbeca jikirwe nara no bado utingu yaritwa meri ne 5 etiere ura bunge irasibia isindi MCA zibalokitire mbeca ibalokitite budgetire greito irera wana greito no na inyeye ke turawete mwaka yothira mbeca cha barabara ke ukinye cha ilasi towete mando ilasi byakwa lakini mwanka thai kinya budget ya last financial year utiki lasi nyage mokirakwa enden kauria mbeca ira chare cha waka irasi re ke Department of Education cha mwaka yothira inachi aite to kwenda Ameru bogona difference ango bromba butura public participation kuma bogona difference in terms of development non to every single coin yeta ke mwananchi wa kawaida murandi ne fulani na rietwa murandi yura na mbeca chia yu Muthuri Muriuki Weru weekend kuma mutunjwa wa Kangangi Nabo akari bantura ya Nteto ni kuma Nterecha chukani bathithitie rugendo mwanka Mount Kenya bakirombera itura riri riao bakiuga makarika jama ingi jagiunkoma na jakurigaria nizetete na mbere kuongereka itura riri riao baugite ana kugwata yubia kureo uragani amwe na kinya ugwatani bwa Kenya na kinya antu guchiuraga ni makarika jara jethiritwe zakiongereka bunene. Ayubu 20 kama walika 15 niuga atiri anatetete kuthoma niuga mundu ni ameretie utonga wetu umbe no indi ngai ni agutuma ngaya mundu esamuke egie mwangi atabike gintu kionthe ameretie listen in the Lord ni twenda gutabikithia ciana citu iria ciairwe no itabikithio thĩinĩ rĩtwa rĩa Jesũ utonga wetu ũrĩa wathiĩre no ũtabikirwe mathithia matu thithinĩtwo gũtũkathũkũma mũndũ nĩ atuma nyomba atikũmĩmama nĩ ũthiĩ ũkagũra ng'ombe atikũmĩkama ũkagũra ng'ombe ĩrĩa ĩtigũciara kĩndũ kĩothe kĩmeretio nĩ ngoma twasa gũkũra mũthenya wa ũmũthĩ na twandĩkire no kinya atabĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mutikona ta muceco mwana akathoma akagwatangire ndimbega akambia kunywa bangi. It is not normal. It is not normal. It is not normal. Mazao ambayo yataleta faida, mazao ambayo haitaleta ndio yao. Makia ODM Raila Odinga ni ariungirite ngavana wa kaunti ya Mombasa obisine yawe. Raila Odinga ari ntuku ya 4 ndiungene yawe rutere rwa mbwa akigeria buruburu kurikia kiama giki na njira ya kwithirwa akiandikithia amemba baberu. Nambos songa Eta nambere kurumira Nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chionkuruki. Utaka kanyakika kathongika wete green. Enange. Karibuni. Ala. Nontu matha izeterere na itha Mugwanja. Angire kantu gakuruma.
Irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Kario kangentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kadiozo. Tiwa ndo mekarire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumerete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozo ronekana ndukene chionde. Na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba yo. Zozo nani natosa. Afya Plus. Anke menye kezirire. Karenio hau mburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona abi. Afya Plus. Nacho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Zogore ndukenerere akwe nagwe. Kutendaje perfectionist na boss babe wakifall madly in love. Alafu ongeza watoto wao fabulous kwa hiyo mix. Unapata the perfect blend ya familia na comedy. Watch comedy mpya tena fresh kabisa ya Kamu Stay. Itaanza tarehe 11th January 7:30 PM kwenye Maisha Magic Plus pekee. DSTV channel 163, GoTV channel 3. Here comes the grand event of Africa. Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. Perfect comeback. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. We wish to welcome you to the Meru National Polytechnic for our January 2024 intake. And you are all welcome to take our courses here at the Polytechnic, and we are ready and eagerly waiting for you to enroll with us here in Meru National Polytechnic. The Meru National Polytechnic invites applications for various diploma, certificates and artisan courses for January 2024 intakes in the following departments: Electrical and Electronics Engineering, Open Distance and E-Learning, Odell Center, Computing and Informatics, Agriculture and Environmental Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Applied Sciences and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design. To apply, visit our website at www.mnp.ac.ke or email registrar@mnp.ac.ke. You may also visit our admissions office at the Polytechnic. For more information, call 0719 347059. Meru National Polytechnic. Technology for innovation and development. Nguku gwatogeni oringi kiri Nteto chietu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na chionkuruki akariba kaunti ya Meru amwe na KINYA akenya ni barombetwe gukaria mito iri nzira ya gukaria rera na KINYA gukindana no ugaruruku bwa rera bura bwithiritwe bukikujirwa gwa kagita nandi aria boritwe ba bethro bakigita mutejo mwe bagatigirira ni bakwanda mitingi nkuruki ya 10. Today is a very important day. Very important because we had a public lecture by my friend, Ambassador of Costa Rica to Kenya, talking about climate change, sustainable issues, circular economy, circular research, informing us that we just have to be aware as Kenyans because the situation is not better. If we continue doing the way we do things always, then there is no future. That every Kenyan, every human being
must be concerned about afforestation, that for every tree that we cut, we must plant not less than 10 trees, that even for our animals, waste and water, we have to know how to make use of them. It went very well. I'm very happy to be here, on honor to be in Meru County, especially at the Must University. I shared the information on how Costa Rica has managed to revert its deforestation rate from 80% back in the 80s to our current 52%. So we have half of the country has forest coverage, we have 6% of the global biodiversity, and so we are champions of the world in terms of ecology and protecting the environment and living in harmony, humans and nature. Well, I think the first thing is to try and increase the forest coverage. Currently, you are somewhere between 7 and 12%, depending on where or the information that you have. But I think that's the number one key. And it definitely changed our lives because we were having serious problems when we had cut so much of the forest, and so we had degraded lands, we had erosions. You know how it is when it rains too much and too fast, then you have erosion, it washes everything away, even the crops, or you have extreme dry spells. So trees are the way to do it. So they are the guardians of the planet. You know, on the one hand, they give us shade, they give us more fertile soil so you can plant more and have more food security. So my key message is increase forest coverage. It's the best way to go in terms of tackling climate change. Nkatho cha mwanyi kuwatandrana bautwe ikiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja itanambere gukenera mibango ndene ya Weru TV beta MAUREEN Kinya.